Hustler, BFM, tuning in with DJ Ketega, BFM, radio station, the Coney Show Radio. We promote the BFM. It's a beautiful FM, tuning in with DJ Keteka. Sanibonani ngiyavuselana nabasemhlambanyatsi nebenkundla yasemhlambanyatsi. Nguye kwambonga wakadlamini DJ Keteka lo niphatheleke lithalenda lapha ke. Lelisha futhi ke sesithenga ukuthi kuhlebahleba nalo indoda leselayinini bathi bless the poet pass le esiphofaneni ke ubuka ukuthi ke BFM segijimeka icishe ke longana livela kangwane tolo lokhu besilaka lamgaphi lapho khona besibroadcaster khona namhlanje sehlile pass le esiphofaneni asikhona khona layinini ke ngina naye lo lethe talenta lotibita nga bless the poetry sanibonani bless the poetry DJ Keteka kumukela BFM. Ninjani futhi ngosele nefulaleli. Siyabonga ukuthi ube ingcenye ehlelweni le BFM lapho khona sipromote khona Maswazi talent. Ngithi ke ngingumboka kadlamini ngithathele lithuba ukumukela utivele usekhaya emsakatweni uthi usiphatheleni bless the poetry. Ngibonge kakhulu kuba ingcenye interview yase-BFM sakatweni. Kude longakanani mfana wami ngaphandle kwe-poetry. Ngishaya poetry mina ngingumgcilathi wamagama ngalamanye amagama. Nesikhathi esinganani ke ungenele nomkhakha noma ke uqale nini kungena nomkhakha yabo sonkondlo? Kuqala kungena poetry futhi ngaqala okay angibeke kanje futhi ngiqale as a rapper. I've been doing hip hop from 2017 till 2021 till 2020 actually, then 2021 I ventured into poetry. Ngashala ku-2020 ngaqedile ngashala la ngabuya 2021 where I ventured into poetry. Kahle ngiqale as a rapper. Umotivate yini noma ke yini ekwende ukuthi ugcina ubona ukuthi ungena ipoetry ungathi ungaphezulu sichazela nalokuthi kwendiwe yini ukuthi ugcina uyekele rap wase seungenela i-rap hip hop. Yes. Ngiyenda ngithanda like okay ngithi ngiyenda but ingasiyo into lengathini kahle. So it was in my pension except poetry. Okay, lamhlanje yakho kugijima kakhulu letinkondlo. Ya nginenkondlo ntomzana. Makhokha kwami kwepoem ngiyayikhokha 2021. Title buya ekhaya. Ngikhipha nalomunye wakhona lapha endzaweni lomncane kulami ngeminyaka. So ngathi mangikhokha ngifaka kuma downloads yashaya bo 1K as downloads. Kane hip hop mangisayifaka ama-site bengadingi ngisho 100 downloads so and so. Okay. So ngikhipha kwami ke ngishare ebantwini benzawo khona benzaweni. Okay, like sometimes ngiperform emashowini labanye ke abaye ngikubonisa okay this is my passion and people so I decide ngike la rap ngina poetry. So shothi ke wena ubhala tinkondlo usebenzisa emizwa noma usebenzisa kubuka ngoba esikhathini esiningi bosonkondlo bakhuluma tukama true experience. Mphathi wami kuyashiyana mina ngikhuluma experience. Uma ngikhulume ngento eyenteka kiyo noma ngayenteka emfini eceleni ngalamafishane wena tinkondlo takho ti-based tinveni letentekalako emhlabeni abantu mathathu ngingabadali siyashiyana. So tingaphi nje tinkondlo losonato lotibhalile wena? Mphathi wami angikhona lokutibala cause noma letinye kunale ngikade release tikhona tingumbala kuyo channel yami kepha khona letinye lelikakha ngishalibha. Okay. Lakusho ukuthi you are set for ukuthi release like album at any time soon from today. Exactly, in all the double EP, something like 7 tracks or 8 tracks so before the album. Okay. Now wasibeka sithombe emqondo nje sichazele abantu losebenze nabo mhlambe abantu abakusikile ukuthi ugcina ufezela iphupho lakho ngaba bobani. Bangisebenze nabantu incumbi ngisebenze na okay ikakhulu ngidabala 9 pop beats nomunye producer wami wakhona ngalapho eBhunya ngile ngicishe ngathi cishe lo ngisitile including buma artworks
isikhathi esiningi including kuma-beat instruments, ma-vocals, mixing and mastering. So ngagcina sengisebenza naye isikhathi esiningi, ngasebenza naye 2023 lapho ngikhipha ingoma ye-Christmas, it was actually lokhu-present Christmas song. Ayikhokha 25 December 2023 sikhokha na 9 beats. Okay. Sibitarishe umuntu waseMalawi Redby South Africa anathi. It is an Afro poetry song. So nayo ke ikhuphukile into wenzi yadlalwa kufika ukuphi on the street, khulunywa ngayo kumagazini so and so. Msakatweni BFM ngumbo DJ Caretaker Dlamini lapha ke kaZondoko sihletisene ke sicoca ke tindzaba leti suka phasi ke le esiphofaneni nguye ke Bless the Poetry ke kulamalanga true kubuka ke simo lesiphila kiso ke la eBFM sine sithe sibuka sithe kulomnyaka nje kulo January lona siBFM sishukumisa ke nasi sishukumiso lo sithi ke asesiyekeleni lokho ukuthi lasisemathandweni bese sesigcina siseyalimatana kokufaka ke nawe ngoba ke ube past kwaleso simo lesikiso nathi la eBFM mhlambe leso sishukumiso ke sekukudiverta nje umcondo wakho ukuthi ungathini wena ngeGBV kuleto nhlangothi ukuthi kwentiwa yini noma singagwema kanjani ukuthi sithanzana sigcine sesilimatana mase sika emathandweni kuba into enkulu kakhulu noma loyo sisi singathanzana isikhathi esithanzana but at the end kwanje simhlawumbe sokuvisa kuhlungu noma sengivisa kuhlungu ngendlela lethithe sesigcina sesiyagcabana sesifika esikhathini sekushaya so ukuze avoid leto nkinga ukuthi lo ngabe uyadiva ukuthi mhlawumbe okay like this person ungivisa kuhlungu in the way mhlawumbe ngagcina ngemthaya okwathi ikakhulu thina nje thine ma-mates imalungelo ethu mancane kakhulu kunalaba besifazane awusiwe kucala ke kulaba labesike sicaca nabo ukuthi labakhala ukuthi emalungelo labaduna amafishane nabe nanibuka yini indlela lesingadenda ukuthi sikhweshe noma ke cause labo sisivele abantu lesibadzingayo ukuthi singaphila nabo uze thina majida si avoid lokho ukuthi sigcine uthi khanza ukuthi nawo uyuluza leyo engase ukugcina yamthinza noma sogcina yamlimata kuyesifike esikhatsini lapho khona lomnye uyafika sova ukuthi lomnye ubulele kulamalanga nje bekutrenda Sibusiso Lawrence lo limata sisi wethu kabuhlungu waqine naye athatha impilo yakhe yini mhlawumbe lesingazama kuyenda ukuthi sigweme ukuthi size sifike lapho khona ukuthi lokukwata kwethu kuze kwedlulele lapho khona ukuthi ungazombulala noma nje soshare lo mlayeto lomfishanyana nje 60 seconds uzame ukuchazela umlaleli ukuthi bosisi bethu kuze nabo bakhone ukuthi babe safe naba around thina ungathini wena ayemphatho wami bosisi bethu kuze babe safe noma lo lengithandana naye active safe ukuthi akunikele kulolu thando ukungimi kube ngimi makunguye kube kule relationship both kubabili noma lokwathi imongathi yabona ukuthi usicabanisa ukwenza ukuthi mhlambe into tekuchithi ngenso kuze ke singafiki lapho ukuthi umuntu akunikele kulolu thando kulo trip angabe sewubuka the third person okay sifane ke labanye batambingeka badingeke but advice ukuthi okay wena mjida noma bani namjida uthi ungagcini ke ngabe sokuphunyuka ngesandla usithi usongazifuna kumlimata bengabantu kufanele ukuthi naye sifane ukethile but nje just move ukweshe kuyideka ntombi madrama Siyabonga Bless the Poetry hayi no amagama akho ayakhomba ukuthi ke mhlawumbe nawe umuntu lozama ukuthi iGBV ime noma ingachubeki siyabonga sibuyele ke ekule ihlangothi la kakho lotengana emsakatweni mawutibuka in the next few years ubona uhamba ufika kuphi ngalendlela losebenta ngayo wena emphathwa angeke ngibeke in the next few years
Okay. Ngabeka this year. Ngibona njengoba sengike ngapusha phambili ngangena kwa nomination 2023. Ngike nganominate under Swatini Best Writers Awards. As Poetic Writer of the Year during the year 2023. Kwasekenzeka into vele ngagcina ngiqinisekile sengiphile. Then nyalo ngo-2024 ngomile ngena banginominate kuma-Jumbo Festival Awards and Entertainment Personality of the Year. Okay. So my nomination from 2023 to 2024 nominated on different genres. Which means this year mangachubeka ngipushe the same way ngipushe ngayo last year. Push harder. I can grab an award. Ngibona ngipethi award this year. Nyalo lofisa ukuthi sipromotele yona kakhulu noma ke losilungisele yona kungaba ngiphi and why ubuke yona ukuthi kungaba ngiyo mhlawumbe uchaza kuloko. Ngisita kulo phasa okay ngizina ngiphile nyalo ngipenyalo ePoleville January so. Ngipe ipoint na easy as the poetess. Integrity ngilimele ikhuluma ngalo Luthando. Ngingajabula ukuthi ngikushe Luthando aluboni. Lungende ngangaboni ukuthi le ngubona kuwe akukholakala ukuthi nguwe lo bothi simathe nelwimi. Ngiyaxolisa ukukuthanda ungangithandi. Phela wena awungithandi kodwa uthanda kunento yakho inthando yakho kukhula yayo. Siyawuthi ke siqhubeke seyidlala ke leyo ngoma thina siBFM ngala kuze kuthi nawe lapho la ungakhona ujabule ngoba kuphakama kweBFM kuphakamiswa ukuthi nani ngalapho nijabule ngalesinendela kona. Word of the day noma ke word of the encouragement bongathini ke kulabo ke balingani bakho labasafisile nalabo laba kulomkhakha nalabasafisa ukuqala kungenela nomkhakha bongathini kibo kuba encourage for nabo ukuthi batithole bakuleli zinga lesokile. Kuya ngekuya kenyukela ngicela ukuthi singadukeli phasi konke lesikwendako singaye ukuthi kusengafiki ukuthi kodwa bantu ngcono kuthatha isikhathi fine kungathatha isikhathi ukuthi phike kuphi nakuphi yonke into ngeke yenzeke ngesikhathi ukuthi umuntu ukupushele wena wathi ukuthi daily ngiyapusha is fine nalokho sita usima activity ukuthi sifonele ukutakhela ku YouTube channel. Okay. Sita ku YouTube akeni ngoma ku Spotify so kuba ngiloko kusita kube khona ngoma online kube umuntu oyisebenzisa kube page kube umuntu osebenzisa nje internet on that way kakhulu kwathi bandingcono. Okay, like njenganje abengayathi BFM but ngishite browser through one of my guy so lento ngingaka plana nje keep script maskandi poetry so stuff like that. So ngathi ngithi ngiya browser through on his Facebook profile then ngabona BFM radio so that's how I got this radio. Hayi siyabonga ngalamafishane ukuthi kufanele ukuthi nawe ngabe uneliphupho unetwork lokungena kakhulu kuma networks nale communication ngaba bede ngishe manje kulikhwetela kungithanza kwakho akungendanga Bless the Poet ke nanguseke DJ Ketheka la so unemcimbi so ufisile ke ukuthi ke ngibe ngithola imbongi ke noma ke umlotho ngisholo inkondlo ngikuthola njani ke Bless the Poet as an independent artist Mr. Ketheka ngikhona kuma-bookings emailela blessthepoet@gmail.com or ungithinze ku-WhatsApp 76511369 isida ngithinze ku-WhatsApp noma yakhona yakashaya 76511369 or ungithinze kuma-iswas mobile 79823719 ikakhulu ngisebenzisa le email so twalela kule email bookings ngothetha khona siyabonga besikhathi sakho ke mlaleli ke lapho ke sihlethi ke ne Bless the Poetry sit-out ke ukuthi kuqatha ukuvisa ukuthi ngilimele Bless the Poetry ungakaphumi nje uthi ngilimele ulinyetwe yini kule poem mhlawumbe nje nongathi fahla nje magama namabili amathathu ke ufake isithombe emcondo kumlaleli uthi ulimele ulimetwe yini kwendekeni na ukuna ipoem angifuni lokhu engidibanisa nentombazane I prefer being single now sengike ngadlala kakhulu emthandweni. Okay Emthandweni ngadlala ngama-player
ulimete ngimthanza ngayo yonke into yami so kwagcina sekufika in a way ukuthi nami sengambonga open nje body ke Bless the Poetry sisisoyivile ini poem lombhalele yona ngoba ungathi la tikhala majazini nangitiva mina so kile wayiva wathina ka commenter noma mhlawumbe mfethu wami uyivile ipoem first thing nje ayisendela yena as document before I publish this poem I'm sendela as a document as an MP3 straight on her WhatsApp then ke kuthi wase uthini angathi ngiswase recharge because kude imessage lengayithola yakhe since ngambloka that day on all my profile including Facebook, TikTok. So angathi ukuthi yena on the other side udiva njani ukuthi amakeva le poem mina lengwathi kokuyafika kanje takhe hayi mhlawumbe ke sidayilalela CBFM sive okay silitholile ithuba lokuyilalela sayiva sabona ukuthi noti yaphothana ngolthando ezingikhuluma nje namanje nangiphuma emsakatweni nawe nobeka phasi ucingo siyayiphakamisa CBFM siyakupromote mntwana babe sikufisela nje lokusebenza lokuhle siyabona ukuthi hayi no uyindoda letimisela ngokwenda nomsebenzi wakho uphume all out sikufisela ke kusebenza kwakho kube ngilokuhle usaqhubeka neqhwanza ngathi amaswati ongangalengisela wena abe nepatient kulako lako kwendako adimisele afaka umfutho uphumelele mfowethu kwakungasiyo ke inhloso yami kukuphula inhliziyo kodwa ke kwaba ke inhlahlatheka kweyami inhliziyo egameni leke awufuna emadlelo lahlada mneke ngafikela khohle ngicela bangakhohlwa abalaleli ngiyakhokha ingoma ngisengathi ngedate but this year ngiyakhokha ingoma na-9 sicharishe Zambian artists sabonga mphakathi ayibonga thina BFM lapho ke besikhuluma ke na Bless the Poetry mlaleli iBFM lena ithatha ke imathuba ke alabuke abaphakamayo saca ngako ke angusoli na ungephe saliqala ithembiso tami lengatenda kuwe nawe ke mlaleli uyativela ke yakhuphuka ke iBFM isabalala lonke live yami lahamba lalotha ngaba bede ngishe manje kulikhwetela kungithanza kwakho akungendanga mina ngaba yabo ke sishona phase sephofaneni Bless the Poetry lapha ke uphakama ngepoem let's nilimele yativela ke nawo mlaleli amagama ayahlanganiswa ke inhliziyo ayiphakelwa sengenele siyishage sibeka lapho ke mlaleli ke esiphethe indzaba lethi suka phasi siphofaneni ke uDJ Ketheka ngombonga Dlamini singaqala ngaloko lokuncane lesinako it's BFM radio station ngithi ke mlaleli ke kule topic yakule nyanga ke BFM lesikiyo singejubilee ngalelinye ilanga ke udlula lo yebo ngiyathi ngeke kwedlule emelula kodwa nje kutondlula ama words of encouragement ngoba kuthanze sibili kodwa ke luthando sibili ulithola kumuntu sibili ngithi ke kuwo wena lothanzako ngithi kuwo wena lothanziwe phela sikhathi lesithe ngithanzana nawe yenda luthando lwenu nobabili libe mqokwa kini nobabili wena ke wawungithatha usekumfaka komuntu wesithathu beka licala umuntu wesithathu utawufaka nyawo lengulube longangithanza azakhona ngisho kungibeka kuqala angangibeke usavumela umuntu wesithathu angene ngoba lo muntu lo uyofaka nyawo lengulube angibona ngingilofanele ukuthi kanonela ukhanze ukuthi nasekanonela cha ngiyavuma wena ke wawungithanza so kuyanenta ukuthi ngigcine nina nobabili ngiyahlukana ukhanze ukuthi kuhlukana kwenu akusiko kuhlukana lokuhle wakhethwa inhliziyo yakho waze wangetha ngisho libito leli ukhanze ukuthi kuhlukana kwenu akusiko nalo kutagcina kunijabulisa nobabili ukhanze ukuthi umunye wethu sobabili soyalimana kulomuntu lethanva ngekweliciniso word of the day lengamshiya nalo ngilawo nje ngithi ke ningamfaka umuntu wesithathu ethandweni lene kuze kutogwemeka lokho ukuthi sigcine sibulalana Enthanza mbonga DJ Ketheka ngisuka lapha ke Kazondo akuvula indlela Zone 2 is the place lapho ngisuka khona nangabe kukhona lithalenta loliphethe mlaleli
of any kind isibhaca ngumbhacanga sikhona ke lapha ke emkhafatweni DJ Caretaker. Ngiyadi ke ukuthi ngulimete kwakungasiyo inhloso yami kodwa ke inhlitiyo ayiphakelwa Sengene Yamthola ke DJ Caretaker ku 76400-925 ukhona ke ka WhatsApp leyo nombolo iphindze futhi ke siyatholakala ke lapha ku Caretaker siyakhona dlamini@gmail.com. kodwa wakhetha kudlala ngelithando lwethu bengithi Siyatholakala mlaleli lapho khona usilethela khona ingoma takho bofuna sididlane emsakatweni. linye ilanga kuyodlula lo yebo ngiyazi Noma ke uhambe ke uye lapha ka Facebook siyatholakala ke ku BFM Caretaker. uthando sibili kodwa ke luthando sibili ulithola kumuntu sibili. Yes, Eda usifolo uyishe lapho ke kulelo page ke bese ke uyangena ke box Bless the Poetry usithole ka Facebook kwase ke uyasibhalela sasisikhala phasi sehlelembisa. Now you can do the same. Entsanza DJ Caretaker kansale kahle balaleli ke ngimthanza nonke emakhaya. Thanza futhi ngede ngabeka licala ngawe ke ngangicala kuphela umuntu longangithanza azakhona ngisho kungibeka kuqala angangibeke maqala angithanze kakhulu futhi kunakuqala angangibeke mabala angibone ngingilofanele ukuthi bekangangilanza atongibeka emabaleni akubo cha ngiyavuma wena ke wawungithanza ngikhumbula nangicala ukubona wavesane ke wakubeka kwacaca ukuthi mina ngingilokhethiwe wakhethwa inhlitiyo yakho waze wangetha ngisho libito lelisha wathi mina ngingikhethiwe isifunza ke ngemaphutha ngiphuthelwe lithuba lekuthanva ngekweliciniso nami ke ngilimele kuthiwa sala kutshelwa sibona ngemopho namuhla ngiyopha ngoba ngiyadi angiyumphola loyo ngithanza njengawe noma lamanceba angaphola lo njengawe angiyumphola. Broadcast live BFM.